Ассаламу алейкум. Мына көрдік, вот такой порядок должен быть. Оны неме жасағана Талай Сарыбашев, а? Вот видишь, красавчик. Мына. Соны жасаған екен. Демек, ушуну біз дакан салып кетишибиз керек да, балдар. Мо обликти, мону даш моя қарап алып кетишибиз керек. Түшүнүңөр, а? Жогору көздө кулар. Моларын барын алдырасыңар. Мо бақты алыш керек, мо сеткаларды алыш керек, моларды алыш керек мынакей. Бардығы муниципалитет биздин жерде турат. Апа кандайсыз? Мына кара, бүт бардак, карачы. Мону карачы. Ай. Мына кара. Полный алып туруп тетиги сквер, даканса кетебиз да мага карап. Макулбу, эки бетин тең. Магазинда кетет. Магазинда кетет. Машина койбо дейт, кара. Бул эмне деген окат бул? Я. Азамат. Отам. Кишитке тротуарга уйгуруп алып тургу. Ооба. Я. Негизи жылой болгондон ичинен бош керек, подъездин бар ичинен бош. Все, карагыла. Карап алынсын. Бак сквер болуп келет. Мына сеткаларын чечкилет, түшүндүңбү? Так, оны да караш керек, заправканычы. Орунбек. О, заправканы кантайбыз? Бул жайында алдырып койсок болот, мол жерге чейин алдырсак болот. Жылдырбайсыңар, кара. Бир жолу бак болуп келсин, кара мына. Азыр эртең жителдер айтат да, эмне үчүн заправка алынбайт депчи. Давай, сүйлөшкүлө дагы эметкиле. Жылдырып бак даканса кете берсин. Ассаламу алейкум, көрүшпөйбүз. Азыркы кандай жакшы. Моларчы. Тоже биздин жерде турабы? Муниципалитет. Муниципалитет жерде. Şu alınsın. Алдыртам. Bak. Skver. Dakas. Мыналар бар. Эки беттен. Эки беттен. Молары не olgan забор? İçinde eski bayağı psik больницанын зданиясы бар. Азыр деле бош эле турат ичи. Да? Ооба. Мону Стационары бар, жатат бирок. Мону жанагы МЖК эле. Ошого айтып туруп, мага бир сыра актап, булар актап. Мага гүл тигиш керек. Арча либо гүл. Каердин? Мына жерге. Ооба. Макулбу? Гүл эме болуп калса, көрүнбөй калып Арча, дарак кылып салгыла. Мону акташ керек. Булар актабайт эми. Мону алдырып койгула. Маны? Адым албайт да, баары бир адым качы. Бардак экен мунучу. Абай. Мына гүл көрдүңбү? Гүлзар. Мына полный гүлзар. Түшүндүңбү? Эки ряд. Роза гүл. Бир ряд кызыл, сары, ак. Баш кыйын экен бир. Тротуарды оңдош керек экен. Нерде? Ооба. Жаш. Азыр. Жерге только тротуар, мынаны кылабыз. Ооба. Лоток коебуз. Лоток менен тротуар жашча. Бул жер порядок эле экен, а? Только бак тигиш керек экен да, кара. Карама, бардак мынакей. Так, самсычы. Буга тийбегиле сонун экен, карачы. Татнакай экен. Только үстүн арчып коюш керек экен, ажеке. Арчып тазалагыла. Бул тийбеш керек мында, зачем? Яна хлам болсо дело другое. Бирок мола чыкканбы дейм да, тетис орнуна. Эктер отуп чыккан. Проекттен жок. Ажак мен бирдей болуп калсын, а? Все, мейли. Лестницасы калсын. Лестницасы калсын, мына. Мына, Эң туура. Ооба. Мына камо келе экен, а? Шейк алдырып туруп бирдей рядта болсун. Отлично. Ой, порядок экен. Ассаламу алейкум, аба кандай жакшыбы? Рахмат. Так, мону алдыргыла. Мону алдырып койгула. Так, моучу. Не мешает, да? Шатырабыз. Так, моуларды алдыргыла мына. Мону дөңгөлөктөрдү алдырткыла, ичине койсун, макулбу?
Bu yerde bir mesele var da Bayşoviç. Kuda kalasa erten Kokumbi bütse, Timiryazova bütse, Kalinina bütse, asfaltte, Mamurova bütse, Oskovan tağım bütse için avtomobillerin bazı sırt kapçış gerek de. Bazı sırttan maşina taptaza qilib juvib anan kirish gerek de. Sen de kalitesini takta yürüyelim. Taqtag'ila, yana jerin taqtag'ila. Ma'qulmi? Abay, 100 ming tüp roza gelsin. Az göçtü az. Jerge gelsin, qog'ozga emas. Sen tegi şefine koyun, toku qog'ozga gelsin, ha? Çok. Stelan liba jıldırış gerek, liba led ekran koyuş gerek. İyi arenda төлөсүн. Düşünüyor mu? Onu alıp koygular samuraydıçı. Onu alıp koygular mı? Qayerda kuruga oy, monda gülbe oturgan жерде бар мен tekşirem. Bardın qaragan, düşündün mü? Kerek bolsa men özüm alıp kelip berem, sana güldüçü. Maqul bu. O led ekran koyuş gerek moya qara. Azamat, led ekran. Sen başın aylanıp kaldı ya. Çok karakürtü. Onların barın obligini oңdoш gerek. Onu artım ya. Pagra. Şu pagrandı bir oңdoş gerek eкен, ha. Onu mağa tartıp berçi. Ben tartıp tur жіберіп қойғын эле. Адрес такой-то, военный городок, пагран эме деп жазғын эле. Тротуар жоқ екен, ha. Лоток жоқ екен. Assalamu alaikum. Товарищ генерал. Ол жерде Алишер Наваев көчөсү. Ол жерде Пагран застава бар екен. Застава дейби, же эмне дейт? Pagra zastava. Пагран застава бар екен. Шунун заборлорун оңдош керек экен да. И военный городок. Аябай эскилиги жетиптир. Карап бересизби? Алейкум ассалам. Ай Азамат. Азамат алтындарым. Салам алейкум. Onun için pagran eкен да? Лоток жоқ, бақ жоқ. Қарап, şu жерге көбірек внимание қылыш керек екен да. Тротуар жоқ. Тротуар жоқ, лоток жоқ, бақ жоқ. Так, кімге табыштасам болады? Обороннарға табыстайсыз. Как раз обороннарға. Sen жаз. Atın kim ele? Ulan. Uşu yoldu baş etek senin kontrolünde olur. Düşündün mü? Kurgoy'dan başlayıp skver, bak, latok, trotuar, bak, güldür. Az aytım koy istedim. Bardığın sen aboruna plus sen şu atvesin bolosun. Düşündün mü? Buzu işlerin bardığın Bayşoviç menen, OMS menen, arxitek menen makuldaşıp durup sen mağa ar nedelik kirip ayıp sen işinlere жоқ екен өзü için. Bolğanı күнү 2 kamaz aldırады екенсің. He? Ава. Sen uşu жолго sen atvesin bolosун, макул bu? Так, бұл жер эмне болгон здание? Обулгай, ya. Салам алейкум. Ha. Buradan Ha. Қазақстанға кіре алдым да мен. Ha. 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 Biz красный линия менен ченеп берели канча кирет? Ава. Ошо менен чыдырабыз. Ава. Жол бер. Qancha bir 10 metr chiqibdir ha. Ha. Ava. Tak, emet aytqılar, emetdiler. Ha, sizin siz belgiler. Келе. Chaqirib aytamiz, aldirish kerak. Ma'qulmi? Ооба. Aldıraylı. Bu Obulgayevi, Rio Gayevi. Обулгай бұл уна. Уна ишханасы. Жарым обулгай. Шеф, ана машиналар бүт осмотрдан өтүш үчүн осмотр үчүн келет да мына пробка берет. Mına işe koyuş öğretti. Пробка Ошого мусор. шарт түзүлөт Ha, Пробка мусор бітірі şu жақта да. sağ olun. Mına kızıl sızgın sızıp belgile. Kana emet kadamda 10 metr. 10 metr kadamda. Beraka baş çok, beraka kadamda. Ha. Здравствуйте, товарищ полковник. Қандайсыз? Жақсы ба? Сен жақсы істеріңіз? Талашқа тыныш па? Қиналбай айтасыздар ба? Кім сіз бияқтасыз? Мен берді старший дежурный. Дежурныйсыз ба? Жоқ, керегі жоқ. Просто эметіп. O territorial қыдырып айланып жүрөбүз да. Бұяқта. Қызыл чызықта отырады екенсіз. Зажылай. Ой, қандай жақсы ба? Сенсің бе, Гай? Қандай жақсы ба? Жақсы, жақсы. Үйбілі қандай? Бұны азыр
Ертең кадастр, архитектор келет. Бетке жолдың емесін ойсынан қызыл сыпты чалап берет. Забор арқа жылдырып қойсыңар. Мақұл ба? Тротуар, озеленение и емелер лотоктар қойылады. Мақұл ба? Жадам қойылар бізге. Мақұл, жақсы, рахмат. Так, мо жерлерче. Мо қара. Мына қара лоток толып қалып тұр мынаке. Қараған кіші жоқ, қара мына. Ушылардың барын, ушыларға айтсаңар өздері тазалайды ема. Қара тазалайды. Мына бүт мусор бұяққа таштайды мына. Так, мо немесін қарағыла. Қара. Алейкум. Жақсы, жақсы. Жақсы. Молардың бардығын қызылсыз отырышауы? Я. Все барын сносить. Алғыла. Барын алып, мойзам чегінде қарағыла. Қара, мо бардак қара. Ё-мое, қара мұнаны. Қара. Мап. Қара мұна бардак. Береке дарып кет. Ну мақыл, қана мап. Беркебетін қана. Сіз нарық беркебет қана. Өмір Алиевич. Арсуальевич. Отыр. Мына қара. Мына сіздің ішіңіз мұна қара. Бұл қазақ. Так, мына. Мына, ой, бияқ, вообще хлам ғой. Ассаламу алейкум. Қара, вообще хлам. Вот это все хлам убрать, мояқтарын единый вид қылып бергілі. Азамат, татынағай қылып, можете вид қылып, ананче, моғышыған есле шарын центрінде кішемдай гараж ішіне қыш керек та. Қара, жолдың бойында қан тоңдайды. Мына контейнер біздің муниципальный собственность тұрауы? Я. Все, алдырыла. Ал тазалап порядке. Ана молан бүт қыламдарды алсын. Мұяқ единый вид қылып бергілі, оңдосын. Мақұл ба? Мына қара барды қызысыз отыршады екен. Мына. Қара мына арт жағында тұрады мына. Азамат. Уатам. Мына сендер нарында Қырғызда бір қонақ бар. Қонағы күшті болса, қожасын билейді дейді. Ошонда мақалды ұққансыз ба? Мына ошо мақал қара. Өзіңе ушунча жер тұрады, өзіңе құрған жеріңерді қарағыла. Кармашек оның орнына. Конечно. Мұерге соның қылып, остановканы құрып, онда кармашка қылып, кенен кесес өтеді да. Кенен кесес өтеді. Қара, бүтті краснында отырышады. Қара, өзіңердің жеріңер бар, жерге зарсыңар. Ажеке саламат. Мына қара, все хлам, мына қара. Вот это хлам, мына қарачы, ёлки-палки. Мына қарачы, вообще ужас что-то творится. Şu жерден bir yana geçer hoş. Қара, мына, антисанитария, қара. Қана Нұрбек Сүйінбаевич. Қара, мына, полный антисанитария, қара. Мына, полный алып, шының полный алып. Все, как раз, мына, көрдің бі? Мына. Морек полностью хламды алып тұрып, полный хламды алып. Бер ачқыладағы мер бақ болсын, түсініңір ба? Зеленый зона қылып қойғыламақта. Петақта остановканы қойғылама, полный зеленый зона болсын. Айма, Азамат, түсініңіз ба? Ава. Мына қара, мусор, слякоть, грязь. Никому не нужно, да, қарачы? Қара моғын, қара, уяты, мына қара, бақты қарап қой. Мына қара. Оған қарасаң бақты. Шында көргенсің ба? Моғын, қара, шында көргенсің ба? Я. Дарақтарды қана мына отырғызып тастаған. Все, полный алып емес. Зеленый зона болсын. Түсініңіз ба? Мұны полный алып тұрып, полный снос қылып тұрып. Ішіне сквер қылып қойла, бақ қылып. Остановка с кармашкой и бақ болсын, сквер болсын. Түсініңіз ба? На контроль. Так, еме, Сақалчан. Улан, түсіндіңіз азық, а? Все. Так, мо үйдің бұршынан баштайлығы, мүче. Мына створ, көрдің бі мұна? Ай, мына. Көрдің мұна ке? Мына. Көрдің мұны? Мо тосқан. Ай, так, конца, көрдің мұны? Мо шыққан мұна, қарач. Еме, кадастрын замыға кетті. Сіз бі зам? Жүріңіз. Мына створ. Мына створ, көрдің? Мына ке, мына. Шundan баштап қызыл линия. Со полностью размерін қойып бергіле тазаласын. Гүл жоқ, бақ жоқ. Қара. Мына ке. Мына көрдің мұны? Мына бұл болғанда кейін. Мына. Мына. Ассаламу алейкум. Мына. Көрдіңдер бі? Архитектор. Үйі ар жағында.
Бер жагына чейин үй салып алгам да. Кандай сажым? Жакшыбы иште жакшыбы? Жакшыбы. Атыңыз ким эле? Улукбек. Азыр мына архитектор, кадастр келет. Буяка кызыксызга чыгып кеткен баарын аласыңар. Макулбу? Азыр архитектор, кадастр келип өзүңөрдүн территорияңызды өлчөп берет дагы. Ашша жерин кыркып алып тазалап коесуңар. Макулбу ажеке? Өлчөгөндөн кийин. Өлчөгөндөн кийин өзү келип айтышат сизге. Ооба, өлчөп бүтүшсүн. Ассаламу алейкум. Bir көрүп коелучу же. Assalomu alaykum. Мына эжем лаптогун алып кирип алыптыр мынакей. Yo, uni hozir olib Ооба. Мына карайсыңар, э? Мына. Көрдүң? Мына. Бу жерден баштап мына ким? Байшевич мына. Карагыла, макулбу? Полный карагыла. Эмесин чызып бергиле, кызыл сызыгын. Границасын карап чыгып беребиз. Ооба. Sonra bizди көрүп эле кетип калышты. Ооба. Бер бала. Створ мына. Так, кадастр көрдүңүзбү? Ölçüyoruz bardı. Өлчөп. Кандай жакшыбы иште жакшыбы? Чарчамайсыңбы? Чарчамай. Ажеке, балдар келип түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Могу видеону баштап нар жагы сиздин граница, сиздин үйүңүз. Биягы шаардыкы. Тазалап коесуздар, бак болот, тротуар болот, озеленение болот. Макулбу ажеке? Болду. Только бирдей кылып фасад кылыш керек да, бирдейчи. Жакшынакай кылыпчы. Бирдей фасадка бар. Киргенден кийинби? Ооба. Мына көрдүңбү? Саламатсызбы эже? Көрдүңбү? Карайсыңар, баарын карап бергиле, макулбу? Мына глобальный жол, мынаучу самый такой основной шикарный жол, ушулда центральный. Могу менен Мамырова да? Бияктан келгендечи. Кандай жигиттер, жаксыңарбы? Кыйналбай атасыңарбы? Азамат красавчиктер. Эмне бекитип койдуңар дүкөндө? Меркелетте бекитип койдуңар. Ачтырып алам мен барыбир мына. Мына, көрдүң мына? Ушундан баштап полный мына эме. Мына. Элдин жери, шаардын жери. Толкун сенин жериң. Байшевич, сиздин жериңиз. Карагыла, түшүнүңөрбү? Могул жердечи мында киргендечи красивый вид кылыш керек. Өтө кооз вид кылыш керек. Единый облик кылып. Магазин кылса эч маселе жок. Жасасын магазинде. Только бирдей единый облик болсун. Макулбу? Ажекелер, могу балдар келип, кадастр келет, архитектор келет, мэриядан представитель келет. Жолдун ойшуна мына кызыл сызыгын белгилеп берет. Кызыл сызык белгилеп берет. Жолдун эки бети до конца ачылыш керек. Биз жол расширение болот. Бир тротуар, лоток, тротуар, зеленый зона болот. Ошонун бүт баарын сиздер менен чогулат. Анан мына магазин кылдыр, особенно видти сатынакай болсун, сулуу болсун. Единый вид болсун. Эч каршылык жок. Иштегиле. Круглосутки иштегиле. Только мыйзамды бузбай, шаардын облигин бузбай, татынакай жол кылыш керек да. Бизге бул жактан Ош, Ноокат, Араван, Баткенден катай турган эки эле жолубуз бар да биздин. Ушул Алишер Наваи и Мамырова. Биз ушул жерде кооз болуп, прожекттер жанып, парктар болуп турса, сырттан келген коноктор да айтат да, мына Ош өсүп атат, өнүп атат депчи. Өзүбүз мынандай жер Баткенде жок, Айылда. Мынандай жер Араванда жок, мынандай жер Ноокатта жок. У них красивее, чем у нас, а у нас бардак. Шуну карап бересиңер, макулбу? Сегизге келик. Макул. Бир полоса кошуп шикарно. Анда ушу жолда киргизип коебуз эртеңчи. Байшевич, ушу жолда киргизип коелу. Кара, эки полоса батпайт экен да. Бирден полоса кошулса, вообще трасса болуп калат экен, а? Мына могуларда көрдүң, ар жагына. Ичкерде нерсе. Булар баары жабып коюптур, көрдүңбү муну? Азыр ачык эле булар. Баары ачык болчу. Мышык илетте жол коюш карачы. Уятты. Ушундай жолду кандай ушундай болсун эми балдар. Бир полоса, лоток, тротуар и зеленый зона, а? Ачың дүкөндү, ажеке, ассаламу алейкум. Ачың дүкөндү. Ачың. Ассаламу алейкум, кандай жакшысызбы? Бүгүн иштебейсиңер? İşte, Şevket şimdi var.
Onalarda Şep ketsek ya putu korbay kalardı. UNICEF kirip kalıp perestroika kıla albaytabız da. Onu arkan kızdayın, gördün mü? Arkan kız. Acıke bunların bari alınat. Bir palasa yol düşöt, latok, tratuva, zelen zona olur. Ballar kelip sizlerge düşündürüp aytat. Makul, işte kılıyor ki. Ha boldu, oşo. Kelip aytabız. Perestroika kılıp neme kılsa. Ava, perestroika bolot, perestroika sıngar bolot. UNICEF bolup, esleyip, şahar karap boldu. Balдар kelет, çene beret, linin ardı koyup et, buzup jıldıra öğretsinler. Sonra bulup kura öğretsinler. Akıl ba? Boldu. Sen eski bulup Boldu. Gördün mü? Ayağı eskilik jetken de. bunlar da çıksa gerek. Buna kara eski, şu starıyor. Salamat starva. Apa kanday? Kanday sapa? Jaksı mı? Deso jakşı apa? Buna eskiliğine. Buna eskiliğine. Gördün mü? Tekrardan başta polnustu предписание belgilep, tazalap, emetip, anançı bir yerge elge düşündürgönde aytiş kerekti. Buna ılıcı içi kirip magazin açı örgüledik. Nesin profilinde özgörtüp veriyoruz. Ova. Bulardı kıymeti jönle. Oyununda atmayacağım. Ova. Немесе бағыты как Жило, ya. коммерческий деле кылып беребиз. Kameski de kılıp veriyoruz. Ova. Lan apa. Hazır baldar kelip, kuda kalasa bir erten bir sügünden kelip, kızıl sızın ardı sızıp eret. Kızısına sızıp eret. Tedekten başlap 6 metre çip ketkensinger, içki yeri kirip alasınlar. Özüңөрдүн territoriyaga sonun kılıp proyekti sızdırıp, magazinde kılıp, sehti kılıp iştey bergile, hiç kimse meşet etmeydi. Только Mulan joldu boşaltışına gerek. Jol çoğuya dappa, trotuar bulat, zelen zona bulat, latok koyabız. Ya çıkıp ketkensinger de apa, bir kaç. Çıkılgan apa, ona balda köre takip eder ap gelir. Buzlar da apa, buzlar. İçkeriге kirip sodan arkalarız. O şoğu sizlerdeki eme bağıtı Jiloy ya sizlerdeki. Jiloy. Как раз переколикасы da kılıp veresinler. Makul mu? Moğuçu. Hadi. Bizdeki mi? Ova. Ha, burada açıladı gene. Evet yine задницына gördün mü bunu? Karama вообще бардак, краслякат, полная антисанитария. Карачы buna. Buna kara. Bak gördün mü? Na linija застройки. Azamat. Gördün mü? Ha. Sadıkta alavuz. Sadık cılatta. Cıldıravuz. Moyka kim ese? Acıka kana karan acıka. Ma büyüt. Hazır yuviyatı bir totak fazla Жуып kelek. тазалап бар жолду өлтүрүп атасыңар. Лайык кылып. Штраф карагыламдарына. Нурбек Сүйүнбекович. Карап санэпидемстанция кылып келип текшерип көрбөйсүңөр. Карбайсың. Караман. Уят эмес бара. Кичи тазалап койбойсуңар, ожеке. Ya tozalayatı da kelekenge totak fazla. Чөнтөгкө акча түшүп атат. Allah'a geçkin nimet. Мусуруңуздун баардыгын биз тазалап атабыз, лайыңызды. Сизде жуат, бизге лайыклат, биз ташып, биз жууп атабыз. Кара мынаки. Ассаламу алейкум. Мына көрдүңбү? Мына. Мына линия көчөбүз. Полный бияк кызыл линия. Тротуар жакчы, жолдун акысы, элдин акысы. Тротуар полностью. Саламатсыз папа, кандайсыз? Акырын бузуп тегиздеп алса, жол кылып койсок, ана жолду баштай беребиз. Бул жизненный артерия да, ошкочу. Ава. Наваи, Мамырова, самый главный көчө да булчу. Наркы стена. Hava içinde istemiyorum. Ha? İçindeyiz. Deniz Bey, Şenol Atiç. Şu bir de iltimasım var. Aytыңыз. Bana şu köşege 1 kilometre, 800 metrege latok yazıldım. Çünkü yardım verip koyayım. Soran hiç. Ажеке, бул жер расширение болот. Расширениеден. Ооба, расширение болот. Бир полоса кошобуз. Ага. Лоток жаңыланат, тротуар болот, зеленый зона болот. Şu soran işte sorayım dedim. Rahmat. Балда, ажеке кыжаат болбоңуз. Эч кыжаат болбоңуз. Салам алейкум. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандай? Приехал на нашу родную махаллу. Очень довольны. Ата кандайсыз? Десе жакшы атат, десе жакшыбы? Бала чака тынчпы ата? Отурасыз. Çarçamayın. Allah kuş kuvvet versin size. Рахмат ата. Кандайсыз? Кандай атасыз? Elhamdülillah. Десе жакшыбы? Kulağa geçti. Канчага чыктыңыз? 74 geçti. Бала турбайсыз, бала. Acayip bunlar. Экөөбүз тең эле экен. Oğlumuz da Рахмат. Дүкөндө алабыз энди ажаба. Ama hala. Haydi. Assalamu alaikum. İşte hadi Tak acaba şunu kişiye şaşırmaya durasın herhalde. Esi kim?
Ajım kандай Жақсы жакшы? ма, Жакшы, башка тынч па? Сиз жакшыбы? Сиздики үйдүкөн? Ушундай эме. Кичине шашпай туруң эме. Эме. Ооба. Биз көрсөтүп беребиз кайсы эркен. Бир аз отступ кылып анан ушундай деңгээлде сала беребиз. Азыр могу жол чоңоет да бир полоса кошулат. Жылыш керек болуп калат. Азыр мен өзү красный линия турат, а? Ооба. Ну, балдар келип документтен чип берет. Понедельник, вторник келишет. Мына көрдүңөрбү? Мына красный. Ассаламу алейкум. Geldik. Mına ballar. Mavuk kızıl sızık. Tamam. İçine hiç mesele yok. Kuru versin. Çılattım. Sen Yusuf'la otasın özüne Muhammed. Sen dostum, qaysi zdaniyakani aytib qo'y dedim o'shanda. Biliyorum ben senden жақшы. Qo'sh ming. Bundan nima qilamiz? Bir korpus bu la. Ya. Buni da buzdirtib ko'ramiz. Hava. Yedirebiz. Hava. Как раз bunlarni karmaşık bu. Ay. Bu turbaları aldırıp karmaşık kılıp kara mına. Kara kir, barda, karaç. Bir yerde kim eme kim? Muhammed kim bir yerde cana investor? Investor üniversitesi. Ha, МС білет. Дастан. kim? Biz kurdurtkanmışız. İçi bardak koy, karasan juvup tazalabaysın arı. Buna kara. Bu yerden kança metre? Arxitektor kadamda açı. 9 metre. Видишь? 9 metre bolsa, uşuladın barda bul eme mukt emen gibi. Ozgu. Oşgu ha? Ha. Все. Gördün mü? Ondan tegizleş gereken biz. Hurmatlı yetekçiler, azırkı ertiminden ki bolğan reydde bardıq yetekçiler, bardıq службалар özüңөргө тийиштүү тапшырма барды алдыңар. Особенно что касается вас, Байшевич, Замирбек, siz катуураак караңыз, катуураак көзөмөлдөңүз. Кадастр, siz жардам бериңиz, архитектор, siz жардам бериңиz. Бардығына келип чене берип, удумление бергиле. Келип бузуп баштабай, макулбу? Эме, Дастан, Nasıl? Толкун, келип эле бузуп баштабай, предписание берип, анан 3 күндөн кийин алдырып, жакшы туура түшүндүрүп айткан. Расширение болот, bir полоса түшөт, зеленый зона болот, бак болот, тротуар болот түшүндүрүп элге айтсаңар, эл почти макул эле болуп калыптыр. А мо бурчтан баштагыла, макулбу? Бурчтан бузуп баштап, нажагын бузуп баштап, да конца тетемеге чейин болушунча берки жанагы кененирээк жерге чейин эмен алып келебиз, скверди. Биз анан тротуар кылабыз. Түшүнүңөрбү? Ар бир служба внимательно тыккан иштегиле. Элдер баары макул болуп калды. Түшүнүү менен мамиле кылып калышты. Только жакшылап түшүндүрүүнү жүргүзүп туруп, дальше иштелиш керек. Макулбу? Все, иногда по местам работа, эртең менен